martanyan meta Buk putu-putu mardonga murati motohan usobok kami iba di bagas putaran oleh Tuhan iba di bagas ni amanami do nami salutna keluarga Naroto Tuhan di pertemuan nami di bagas John di mari na baru di roh salutna keluarga di mata mahite paningkalan nasiran di salutna kaya na pernah salutna keluarga alai Tuhan tangkui sawasa tangkui sumaliw na sida manhiti perserangan murah dosiu manhiti na tentuan sida tontong mato pasahatan seru ilang negro ada Tuhan asahong mangapuri na sida asangkir nang tutik kinero tumibu terabur rohan na sida alai Tuhan nang dia kasak kaburan ya sutun nami Tuhan ima Tuhan dinalapas hayon hari-hari inanami dia dimasuk oleh Tuhan tontong mato pasahatan ya Tuhan disalutna keluarga nang kena berdungan tu diseruk na kena berdungan roha Tuhan asahong na melihat damai na sakoi dosa dari roha asatotong di bagas asa dari roha dok na satoken Tuhan ima dina patopahon era tehwar penami bartu armoslomo di Tuhan alai Tuhan nang diseruk na keluarga manang anak kuning nami na tinggalon alai Tuhan totong atau pasah tani Tuhan di bagas cikon nang satu tikin yang roh asatong di rumah dina sida hai pason na sakoi Tuhan do gubu asatong di bagasan hai pason do gubu Tuhan ina Tuhan dina mengerupi bar di partoni ina na sida di bagas sakjon nang dia masuk ada Tuhan yang sekarang na sida Tuhan ina namiong mertu ni alaman totong atau pasah tami Tuhan asaho Tuhan nama si jong di tomatongan iloni Tuhan semulai nama muka satu nama ujungi asatong di bagas dame do las nero Tuhan ulono di batu panasida lumuhin na Tuhan di bonan ya sutu mangan kunani ina namiot ada Tuhan totong madyanong musa dari ruhan sakoi asatong di basa dari ruhan asida Tuhan yang kapatupaun ada tinabar tu ina namiot nang diari masuk ada Tuhan ina manina ina namiot diari masuk ada Tuhan totong matu pasatan ada Tuhan bahwa Tuhan di dalam lian arena tiur arena Tuhan asabu tiur udah biar masuk Tuhan boy taruh di pasu-pasu Tuhan diserupna boran yang sutun nami nang keluarga manang yang perina nami mentutik kinang roh mahiti pangeron yak kadongan rodong tu mahiti pangeron yak kaburun nasida nang aliale nang saluhuk na hulu-hulu nasida asang dia saponom disudia kapaso-paso pangeron yak kadongan rodong tu nang nama Adong
So kami jong-jong go angka yang komuna na posubulong angka bedol nauli minarodo kami mabot ni roha di palaw ni dainang natahaw lang yon tujuronon sayang giyak matibu tanga puluhan ni damang dainang nason yabang kami jala say madapok ma tujuronan yon akas ni roha jala siga jamu may tasaluhut na sayang giyak ma di pasu-pasu tuan kita di nama mulus angka dan nonton nang sawani manginang adong di patu pahami ima sada program minaposo bulong angka benoli di napatu paon kas bunga sawon gati hidup manitik namin wala te manita pinasa matuliko aksyon lagi di grup tak macara do kita lero atau berkalian arang gurang gandanya bersugut arani otik dos do gurang nami Maulo hita selingkuhasio jelas merasa kehilangan dona di barlau ni opung boror alanya merupakan semoni nunggu titiari nani makna hita dari 10 di bulan 12 jelas ingat kami dulu 2 tahun lewat saya di opung do tuh kami mula pilih-pilih buat siang tak tolak yang berlitulung itu bicam tulang dan tu altar mau tutup peol bokor tulang tugu ba nasi pardo ma medisis jelas sewi untuk pungon natal di Gumasio di tahun 2022 itu kudu pungon do sudi akan bawa punan dari di hutan laho mangaton idas si sautiki na tapatupa di natal ta sigaram tahun alana ima berbagi do kami terlalu bima tu babatu siap pudat do inang tu siap pudat ba unang ma sumurut babatu na serelingon di koro roham di natal ta ba di dia ba koro roham babatu do inang tu bahkan di bekoro bagat natal ta di tahun 2010 luka horo roham di bekoro teta dalam tam ba musik pe di batu pahoro di gereja tuk salia pena woi terlain dihuriat balas dorang betul mencaro balani maka bos panggil kami betul unang mat tahu kamu di bekas patilian alai unang mama sot kalau dia ambil betul tu liku masih ton terlalu bima tu betul aku jakanan dosi nomor 2 dan sepedu mamuna di liku masih terlalu bima tu betul tidak muna bahasa ini mah ada asian liku masih nauli. Shalom. Mula tema ringkas dah mengelusi. Tohoro kita marsa kati. Alai sesitong na iko para sinero ado hida. Nakanin takas lupa tari parho tu hamuna. Saur madua neto dato. Carang do songi buhe. Carang do buhe songoni. Jadi nak pemarsirang anggo pada ngotei kasitong na asaki tukenai lauri. Narikok potota marsugut sidikirata tababuwa tutuhatai mahida tanyangta mahida sinero kamu asa tulis beliau pasahaton na tutoton totongan huria nak totongan tiberdaton lapo paraton taon tingana peribastokken jina rumikot akamang denai ala menurut kami saperhalado ngamat segodang akatona di pasah na tutotu hamu laho bokal ninggolumuna sonorok kami nakani arani iyo na cukup kami nakani cukup kami hamu siap berhalaru nakani cukup kami hata horas-horas kamu dot hata ni sialum mulai ate mari tu hata tohoro kita menurut irohan wae alai manatap tunjuru mahita di pardagi ngotau anggo hita saluhutna ikut do madabot hamatea jala song hidup itu dua saya jumula kemana dua bah pas di anggo di pada ingote bangyuk makan posona inna momentum muri ingot akahari mamatem ninan kaning di ujung ni perhudota yang kabar ingoten kana mati itu serona itu hamuna anggo hamatean dalot tadi arubat tadi bori tamarsak boy alai di balik ni ikum parla senero hita Mororo kami nakani narong koti mata pikiri
ngolumuna ma tuari na mangiu pikiri hamuna marhita kapora ni na do nak pinasak na to hamuna martanya kamu tuduhan asa margogo hamu dia kaya na komuna akan medi saya berburu magorang may dia kana marsikola saya dapat mahabison dot habis taran dot patas neroha asa marhita boy hamu gabi boy patulun hadiri muna dito nga ni karakon dito nga ni huta di luboy ma dito nga ni Korea nang dito hatate pasodora nami si Zalopur do hamu sa nadodon jadi ko ringotong muna di tudik kiti nang ro parhuria do nadodon jala hamu be siulon parhuria do kolobi som nadodon do hamu haduan tono mume na kok katu yang komuna anggo ulaut ta to ani marsugo pas marhamu dongan ini tuah doang soalnya kami akan martangnya kamu tutuhani saya Roma akan todong na burju dongan namanya ronor hamuna paradatan raja paradatan saya dapat madame di hamuna tulu hamuna tubuni anak koni na dogon tabasara borake lasso pos do hanami sisara padu turio do hamu sisara odegi do hamu jale ko sisara tuju do hamu iko baga gula ni marsugo penomugan pos marham molo hula hula hibul matanya ngin jalan muna main jalan kon seret doro hamad jalui asa di bagasani hamu haduan dapat ma aka marbungaran ma di hamuna tanyang ni nadodon marhida kaulauladda lu biham di hapo di hagabeon di saurmaduaon nang dak kasih narongope bertibak kon nadodon natin pasro nami di sini jalaido si jalan muna songni pehata kami berhalaro nai seret mahamu jala mangilu pagurbiok kamu sian aka na dua aka baradatan nang hula-hula di jalur nami di budi ni na dodo tarida aka bogas ni dodo di hamunang pas marum jala songo kami sarpo di tamana di boto hamune jali kon ula hamune alani unang ngadir hamu jala unang dahodor kamu jala ikop tulis do nasina kaban ro hamune lapas hantu na dodon alani ro nami sok kata ni dua balik terpagami at pada ko sudah doan. Ari muna do gami. Mau takas hamu masih paruan. Namar si tinudo do namar bau lagi. Ido. Atau kita narumarisma o pun semua. Ari muna do gami. Mau takas hamu. Saya di pas satu hata mau hamu. Tuba naris, tuba boru. Satu sorma tuang hamu tu jalan non. Di Puriani nagdodata na ujung mulun. Song lima atas kami perhalaru. Saya po hamu mayan noni di hata pangapuan naik pasahadon ni hamu nasa rugna so mata sa kabralo Aku dudong aku ganong ari ganong tau tumpahan na dolak kaku urupan na almanau saliling-liling asini rohama di hamu dohot dame siat Tuhan di bata amatai di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Di hamu keluarga besar perjulu seheri pabotohonon nami anatongon nuai kita di ujung tahun berkuliah anani ini nunga di suara kuliah tanah kini di tonga-tongani par minggota di gereja nang dohot dainang opunolida urwo di ujung tahun perkuliah 20 November 2027 saat 24 November 2024 wasa suara kami noni ala di batu panak nik parminggu di jabuo habis sugut teduan marminggu hamu dang adong di dokon dan dua nami unang gabi adong angka perpikirion
kasongoni imarikok na hubabutuhok kami na marjudo alani ini dihamu keluarga tininggal hundi dainang natapa adu padupo hatani tuhata na marguguyhok kita lumobi marguguyhok kami hu enet kami do siat Yohanes itu 10 ayat 10 dohot ayat 27 semonoma tarsurat si dak dari kono kuhamu somarama naroma au madapotok kamu ayat 27 dami doh tinggal hot dihamu dami dadiau ido huli hot dihamu dak songon pangalihon di portibion pangalihon unang mabosa jala unang ma babian rohamuna ido sahana dihitanahin holongan itu hatta lumobi dihamu mau tak kasih kami nak nisong na hinatahon di lungan nami perhalalu tulu mahamu anak di basa-basahon di bata di tunga-tunga di parumatang kaun di day nango rak dohot amatta na tapatujolo diak ka arina sampui rak dohot seda bu jalan nungas marhasohota manak sikop subiham ido dadan nanak nik tabuari saur medua na dua duaun atipe umurna ono 24 tahun marhidi umuri ala yang go pasu-pasu di Tuhan tanung ngasikop marhidi nak sohot tamu akayanakon na pinalumihon ni Tuhan ala ni imolo di dok hata ni Tuhan tanak nindak dari konok kuhamu somarama boydo dihita halak batak lumobi ma dinapapurhat akan na dua-dua jala molo tapapurhat na dua-dua laus ima na pasidungi maju bahasa na dohonokku ananok tapapurhat na dua-dua yang ka arena salpui boy doro pikiran songono buhado kami pomparan ni na dua-dua o bumoding na toras namio boy do kami sa uduran boy do kami sa pagkilalaan alawasa molo mangulu do penatorasta molo tuppe contona si patama sadang marsyatusan laus adung do na dua-dua padumuho kita alai manuain secara khusus dihamu keluarga naturas tahun na parduri tapaborhat sian naturasta duli jaka arena salpui alani molo didokdak dari konok kuhamu somarama di sisi ni habata hotta isi do ama molo dumang marujunggunu seda ama di tomatongan di seda keluarga tentu anak siap kamang ma nagabi manuhu tanggung jawab paluturion tu anggi iboto na tinuduhon na di tonga-tonga ni perdadanan ni ngulu alai molo hatan itu hatta mangguar hodang dari konok kuhamu somarama naroma au madapotok kamu nina lapatan na di tonga-tonga ni konteks manang di persirangan ni dagingon maralupun na dua-dua na parjulu na gabi ama di kamu ima tuhatai marhiti todina todi dorong kami sakasuhuton di hamuna amang partija saluhuk nama hamu masa rombongan dor akan apa sebelum soni mana ngakaparhuas di huriat tei akamang akaito akainang molo kami sakas majok hamu ola tegurang mari hamuna sayang giap mak tujuan narion akahatan nauli hatan naringgan hatan itu hatta marhite aka songon gatti niyan dumuna ima tuinanami nata baru-baru di bagasan tikyon
siang dia mamaruna marperpue hatapan doa munai saluhuna do edia kepuji-pujian ni lumawi ma di anak kami do akaparuman nami terjulan nario mau petuk somani hata pangapuan siang kami hasudok bolon las marohamuna las marohanitot dimuna apadong digincangi mauliate doholon nami dobe tuamu lumawi ma hamu saluhuna pangulan ni uria naro man rakoto kami maulate ma kamang na itu langsung magokon tuhamu saluhuna naro mandawato kami basugo ma pasayota manak patarota denang na berjuro malujung ngolon bainot tamaon mardulu-dulu na tibo los basugo ma songon pasahaton aka pamitami hami tulungan tubuh nami lumaw bimanang tuhamu akapagulan hariya song lima bandoan dihamu akama mau dete Pahita ditanglang Alia manami dari benojang saya biar beria magwarmu saya rumah rajaumu saya sarung malong ngiroham di berlaku mausong dari benojang lehom matuhani saya rumah luas dalam hari saya sama dusanami song kali sanami diurusan yohan terus satu hari gunakan itu dihukum ujungan dan dua kami siang pelaku ayo puna jauh roh tahuhur roh hasangapos sa liling na asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata amang dohot parsauran nito di parbadiama nama dongani hamu saluhna amin laus tajarang mabonani hasuruton ta punguan lamar habok ni roha lulunat narsangakan sanare masalah hita di acara nanang mare dehita terjulung sahadu bahasa tam Tuhan namang termusim nami nang mare de mahita nomor 200 itu bunusia bukulugu 150 dengan bahasa ini. Ayo ibadah lo sulina tanu lo. Dan pilih hijau ma kohana biasa.
Yesus Kristus Tuhan kami. Puro kami dari Tuhan untuk mengambil keson. Maka yang bakal ni ina na maulong kami nang gumul sa tonga-tonga ni keluarga. Mula siya pagdaging na malaki na Tuhan mahilig dalam masa Tuhan ilang namin. Alang masirang kami Tuhan Tuhan na maulong kami. Alay na mapurus mahangin ngayon ko rupang na gaji. Asal yung gugo rot aplapor tonga-tonga namin. Lumuli na distribuit keluarga si Sokot. Dokat pinopar ni ina na maulong kami. Asa tumbuhay le Tuhan markeras dohat wakati pinanero. Siur rohat at pikiran na sida. Di na marsakop marsugot ali Tuhan ng patarong namin dengan paradianan pastor pinanero. Laos ihuti lang raghani ali Tuhan. Ada tiga tuan ni ina namin na maulong kami yung pumatuhan na masih jonggong asal uli ali Tuhan. Magdala ni bupat klasi yung tolong na kami. Mula karong berbeli Tuhan keluarga namin. Keluarga si Sokot namin nasukun saat dengan anong laman ng bakin ni nanay yun tuluan ni Tuhan pagdalinan na sa usahat yung bagasang halipasan doon bagasang lastro itong nang dibagasang porminang Tuhan pasatan din tutunian ito ko di naman ako sa natsara di nga tsara hamil bagasang porminon kung matupang na itong tungan-tungan niya kalau tumulungan siya ang Tuhan sento sa pangalasyon namin asat mong talupang sa tangit ang kwasong ibagasan Kristus Yesus Tuhan ang magtanggal kami Tuhan. Amin. Dos nasa umatua luluan na marhabot na rohan. Dihita sa luhut na paparan ng puta, paparan suara minggut na punguhitan ng dito ng ibagasan na magkaliang ibakin ni na 2 taon. Molo siyang pagdagingon pasdoy lumuto rohan at pikirata. Ang tumulong marutungulong ina na tahawlongin lumubing nga siyang tonga-tonga ni keluarga kapinupar na namarsak mo ang alay pasirang mo alay pos maruhata dito hata sudi sa guru di Banaro naman yung di Banaro napatubahon sa luna ang kanal tonga-tonga ng karulota hata ni Tuhan tama pasado kung natapsurat di pesalmin 22 ay ito nung tidok sumulong tungot tayo dengan basa doon asin ni Roha menyuti tau saliling ang mangulo dalam mula ka ako masuk ako bagas ni Jehovah saliling lima ayat emas nabos di kota di berkorak ni natutup tahun asa tahaposi buat mana neng masuk nga bagas ni Jehovah tu saliling na aluas maygana tapasarah maygana tarajumi na nang nagjujuhata maygana kabi magtabar siya mo na tuwa kakitinan ko katangya ko na tumiwata asa yari marsugot pinapataruhon na tuwa dataw kita dengan parasigat pasatok kinani tiba-tiba marinaringan dilihat ke bawah atau pikiran umuwi mati hamuna para nihadulinami saluhuk na paparan na puto di rumah sasadya roha roh pikiranmu tulus rohata lau mengadobi akah na taudang lubog marado pun akah belah-belah tatora masuk imesot sedohono nami sa ituhata ma nama tongan hita asa tabulan sebagating mati dulu ngapangiringan horas mahita na marhamarangi tak kasih datang marsi pairingan semuni mahata na buyo rok kami acaron buy matalan jutun molo panotoro hita asa tapita gadata Debulan nami mapanotoran nami Ibagasan upasong asa siya dun tama naman pagdulo Ibagasan mula-mula Mas baru mo matubag asa tumilihat pangkabialit ng paghorasan Gihani sa luho na puparan na ito namin puparan na po namin doon namin good na gabi. Ba't tamang marihani good ng mga liit.
na Panginoon namin, baik damang masuk Kodok Baru TV, asa ko baik kami, usin po kami na juga sa rohan namin. Kaluri nami si juara minggu pertungtung nami so nabui termasuk kami semua tata dari acara bapak dulu mereka baru martania terus kok anu martania madokada terus surat anom kamu tahu das nabi sari tentang mereka kaning dam kok anu mereka martania masih kok anu martania madokada Dusiko anong madokana mulo tupe peruhai musik sa kalangan personalina durina boy tanpa kami di pertemuan namin di partikero jadi besurata wasatan na to amna betaw may jadi mulai tema terus nirwata sama salina kaningan kubudi dan sama si Dedir atau si Sandra atau si Desa kebun kesmiro mahalari besok kami rintik main beserta lima dorong pada dari luar saja desanya dan juga beserta yang bermusik kami marede kita
kaku urupana au manau. Posdoro haki disi debatado dongaki saleleng-leleng nai. Ale debata Jehovah na utadahami ho mahita Tuhan Yesus Kristus. Mana tak mau Tuhan Tuhani. Jol mana galio. Na warsiko pihameli Tuhan posdoro nami. Na markamua tido roham pihameli Tuhan. Alagi imali Tuhan na basa. Dibagas porngino rohami mangiru terbang munasun bajai. Ima marhiti. Nong jumolo ni alak musada ina nani holong ni roh nami. Siap tonga-tonga ni keluarga terlemu bima siap tonga-tonga ni kuriau. Arani iwali Tuhan nunga tumbe marulak-ulak kali mangilu terupangmu. Mulai siang namoting na tua-tua nanion. Asa songon hatam ma ali Tuhan di Zoom perkuliau ali Tuhan. Asa boy hami Tuhan. Songon nabosom si Daniel, si Sadra, dok si Mesa. Adik pe di batongoko Tuhan nasida tua pinaroko. Alai sarupa mahami songon nabosomia ali Tuhan. Dina sohar si kompani di padalan minggu nami. Mangiru nabosomia ali Tuhan. Tung nasomasuru bulu nasida. Dibayang harajau ni nagogoi. Arani iman itu Tuhan di bagasan borngino oleh Tuhan na basa. Rodo hay marsok bajalan marsinggang torupang mga sunter ya. Satu tuli roar pikir ni bona ni suto. Terlumubi ma akan nyotam ni bona ni sebut namanya oleh Tuhan. Dia ni marsugut oleh Tuhan. Pukau nami ma ulang arat haba tahun nami paur sormodau ni Opu na ulida na holong yanyo. Marhili tim ti berbadia. Na tiroyamu. Roh halo pikiran ni bona na susur. Terlumubi ma akan datang nami. Dohot akan raja bius terlumubi ma. Dohot ula-ula nami oleh Tuhan. Di bagasan borongin oleh Tuhan molo tumpe. Mardo musirah kami siap tongani. Siap pogo ni bagas ni nomor 2. Iring-iring jala utuh-utuh kami. Hipas kami marbolas neror kami. Tugaruk keluarga kami. Mangasahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mau lihat mariho. Amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dot tolong ni rohani di bata ama. Dot pasauran itu berbadia mak. Nama dongan hita orang inom marsubut. Saat rodi saliling ni lilingna. Amin. Kahanani lima pinopar ni dari nang natawa holongi taha holongyo mulu kami haduli tak pula kurang disirong ngani molo siap kami hangi duli di bartuong ni inat tuo naro kami marhabuk ni ropan manang naturuk berduka cita yang muna dahang di bertuoni inatuon tunggomos do Panginoon nami Tuhan muna asa di budian ni inatuon masih amina-amina kamu masih tukul-tukul molo masih amina-amina kamu dos rohan muna dabok muna matong sudena napinasita ni rohan muna sudi akatamian akan nama kolongi roha dia muna menjakon beramuna menjakut pertimuna doni asama para buai sudi akahata tamia ikon dus dorhamuna kau atau masuk dengan
Menurut Sony be, kami dah pula gudang be. Anak nang gudang be ada tamiang, ada tuar-tuar. Mahusok-usok kamu mah di begas tuang na. Tuk Sony be, aduh di nabui tarpatuhan di partikian di pertong nami so. Las marwang na, las mar petimuna. Multu marong dobe, kita sama tong-tongan yang sonak kama. Bodoh tak, aduh rasa tak pasar, aduh ita, bodoh ita tetap baik. Nata tayak ka, andi dulu. Kasih top be. Sayang dia waktu itu bisa petuatai kebina pertui naringan tuan katukinan yang roh. Mungkin na sudah masuk, sudah para datang sama tuan ini inang tahu romo. Persoalan bisa dulu berita kahaitan marah-marah di lau kacudicon sakabi alani mulai tidur mau pasatan kamu lau sinu tamu mah tor masuk asa lama kubai kita udah pada kata lu boleh nang giduli mata mah nama masuk kita saling nanti nang Salam kita. Kamu mau bagus. Jadi kalau kita adalah apalagi akan Jessica ditangkap kita lapatan na conok kita pertu conok kando perhubul ima boro yabat akonta lapatan na boro tumarompek kadipin adong beri adong pertulu tu takera pempotosa jadi bolo pe opus radio boro selama di ujung uluna selama kita mati tangga sitok kama dakya adong tanggo kita jelauli jela akulo kita nama tetangga selemon jela hamumpe jol mangapatu do bere jela mapatu agia padutu dia di sadarion dia di naulion asimat rohan itu rohan dibata tuhamu sudah kabupaten itu sudah dia baru bere bagi maka sudah akan bantu muna tidak dibata tuhamu pasuna dalam gai jadi dinaropkan keluarga tak mana maka para total di dalam perjalanan
ba toho madudu ilongan di Batama nasida saat tu bola di Pasugiton marsugope pahabison ari-ari naduton top tarono temana tohani toho madudu di Batama ari nauli ari narikan jala ari nalapok posdoro hakku mamide adok do hata misi dua pandokon tak pula sebagai tido idolo di pangiringan boloho do hamok kana tido masih ringan masih tubuh-tubuhan ikut do tar pasu-pasu jebolo tubipe hata nauli hata narikan dabui tar do kaname sublima hamoko parane pula dia baru bere dapota perso dia jala perhora rasa di pengaratuan nape di bola di pasogi jadi baru soal ini hataku oi ditambahin akal Lebih seperti sekali pada dikasih hukum. Alailah jangan raja dengan tubuh hari bantu bapak tak paseta hari ini menjadi bodoh juga pos marohamu pas atau nami mazhab nama pas kamu raja nami haladuli kemudian nang kaborita jadi kalau tuh pihata daudah bina sakmu atas sosok ada dokter tu pada dikasih hukum yang kita macam kebaran macam motor ini hani dan mobil bapak yang hukum nak ada jadi bola tigura pa di hamo hawan din na babuti na raga na mira ng lugar. Alang pangalian na mahami. Las balong na mo ng Pilipinas, balong na tuwod ng sopa